گەل بەڕێز فاروق حاجی مستەفا سەرۆکی ڕێخستنا بەرچاو ji bo geşepêdan û demokrasiyê û ragihandinê em ê gotûbêjekê bikin li ser vê mijarê. Rêz Faruq tu bixêr hatî. Ev demekin gotgota vê yekî heye û heza Tirkiyeyê jî ku operasyonekê li Rojavayê Kurdistanê encam bidetin. Nerîna te Tirkiye wê operasyonê encam bidetin bê erêkirina Îran, Rusya, Amerîka welatên Rojava? Na, berejî birkî sê sala bere Tirkiye hat haziriya xwe û amadiya xwe xweşik kiribû û êrişekê bînê ser bi rastî yanî ne Rojava yanî Bakur û Rojhilatî Sûriyê yanî ne Kobanî bû Mamboc bû ew bû ve çaxê dîsa rê nedanîkî û vegeriya ti zirûf û menaxekî yanî ku bêrnê Tirkiye hücumekê bînê ser Rojava timiye loma jî tedî ev şerê niha bi droma û bi ewa robro yanî zêde bûye gelekî zêde bûye ew ya jî teban ez bîn birkî songiya hevdîtina ahane li Soçî ye nabe Tirkiye têkeve lê yanî em karin bibêjin bingeha lîstika yanî dayîn standina Tirkiye bi Bakur û Rojhilatê Sûriye hatî guhartina Rojava û Bakur û Rojhilat hîro bûyê Gaza yanî bi nisbet Tirkiye. Gaza çawa bi nisbet İsraîl û bi rastî herêmê me jî bûne Gaza. Yani meselen zarok Kak Faruk. Hindek welat hene Gazayê diparêzin mîna Qahîreye, Qeterê gelek welatin diniyên kendavê ne heye Amerîka û Netewêniyê girtî jî daxa ji her du aliya kiribû ku şerê xwe rabigirin. Ev xizmetê bi aştî naketin. Lê kî wê Rojavayê Kurdistanê parêzîte? Bi rastî tiş yanî kesekî ku Rojavayê Kurdistanê biparêze mixabin. Yani tune feqet meşruiya xebata yani Kurd ew meşruiya hinek ittifaqiya mesela ittifaqiyatê dwelî henin. Ha ev karê hîro çêbûyê karê çalakvanên em bibêjin mafê mirova karin ev ceraîm herb tê hesîb çimkî seyara yani ev yani makina hane heyî makina îsafê bû lê nêzîkî meşfê bû kesên hane ku hatî yani istihdaf kirin sivîl bûn ne yani ne kewadirin ne kewadirê eskerî. Baş Kak Faruk. Niha Rojavayê Kurdistanê serahet biavîn dibin metirsiyê da ye? Tabii dibin metirsiyeka mezin de yalî lêdan û lê ew e lê li pêş fersetek pire mezin e jî ew ferseta yani bi rastiya tim jî dibêjim ez dibêm hezê me diyalî doz ha doz û azadkirina Kurda û yan hinek maf hezê me heye em baş mesela Türkiye dibêje ez ê lêdanê bikim dewlet jê re rê nadin Tirkiye muzakere radike Umam Muttehîde yani UN guh nadike ev yani em bibêjin tevgera hane çêdibê li xizmetî me de lê êşa me yani roj tedî ev lêdan û xesareta me pir dibe. Her tim Amerîka dibêjîtin hesede yek ji wan hêzan e ku hevpeyman e ji bo jinavbirina çekdarên Daişê. Çima Amerîka fermandên Hesedê naparêz dikin? Çima rê ji Tirkiye nagirîtin êdî dawiyê bi van birdumanên dronan bînîtin? Rast e. Yani Amerîka diparêze û tedî yek ji sebebên hane ku rê nada Tirkiye got çimkî ev hêzên logal ev hêzên ê mihellî ew ya alîkariya me dike dijî terorê. Ku fîhal Tirkiye dirêjî destdirêjiya yani bêmane herê de hindirê Rojava ve tesîrê li mersela şerê me didî terorê bike. Ev yek. Êdîn yani Amerîka nikare ne Amerîka û ne ti dewlet ti yani ti qanûn tune piştgiriya netewekî ew netewa hettan hat yani pişta xwe tune şerciya xwe qanûnî tune xebatkarin û mera karibû dek wexta İttihad-ı Sovyetî heba mera karibû ji ev şuubê teherrîr. Ama Amerîka di welatên gelek cihanê de heye hiç ca Amerîka guhdaye vê ki ev neteweyê şerciyeta qanûnî heye evî neteweyê di neteweyê girtiyan da endama di alaqetê dewleta da di alaqetê dewleta da ev tişta pir esas e berkî dizanî jî yani Amerîka di herêmê de di herêma
روجهلات نافين دبن قانون هنا مكافحة أو محاربة الإرهاب جي بيفا تشتك أو نكري دبن و قانون ده مسائل التنمية يعني كارين تنمية كن أذكرنيت كن دعمي يعني أم بيجي عندك نتواد كن كواتا أمريكا جي جهوی که نیه پشتاخوا پی ببستی پشتاخوا پی گیره بده هر دما بخوازیتن و پشتی لتا بکتن اف قوتنك براستي جاليريا يعني اف مرسله انه بشتي طبيعي امريكا دولتك نجمعيه خيريه نقد يعني مصلحتها خطيتنا ناكي ليه دبي امجي زانبن تشاو مقربن مصلحتها قب باريزن مزانية كردان زانية كرد مخابن يعني جو في ديني من اوق دي ام الدربه بارشن وده هندر دو بارشن يعني مخابن يعني شوان پرور اف قوتنا زور باشا نها گوت آوه که هیا کو پیوندین شام و انقره باش ببن ایتر جهه گفتگویم دانستاندن سوریا جی لسویسرا جنیف هر وها سوجه نمینن جهه که دم ببدید بنرین تا باش بونا پیوندین شام و انقره و چاره نویس روشاوای کردستانی بر بکدا بچیدم کرتی براستي كو شام وانقره نيزكي هفدو ورن اف وقت قريب بيجي وقت مؤامرات لسر كردايا اف يك يعني از ناخذم كرد بزلغتو باوج بركو معارضه ممكن معارضه اخوانه هناك جي تركيا برفن يان ورن قوتاندن وتجي يعني بزلغت هذه وكيف بكي لهفهاتنا شام وانقره تاثيرها كما زندقنا دوزام ملتما وافتشتين هنا مثلا تشيبوي جي حفت حي سوالين تشيبوي حطانا وقيش كلير نقاها الرئة طبيعي يعني لهفاتنجي يعني شرط ظروف وغرقن يعني بناء ثقة غرقن بناء ثقة ممكن وقت دي بري شورشجي جي ده حزور شارع حتى يعني ده حزور يازده تيكليا شامي و يعني هفالين باكاكا تسليم دكرن قرتين ما تشيبون از بخار بشتي يعني ده حزور حيش دوات ما قرتن بشتي يعني لهفاتنا انقره يعني رنكرنا تيكليه دنا برا انقره ونبرا شام هذا براستي الشام ديالي كردا دا پر جاف سورد با و يعني چالکوانين كردي تين قرتن ظلم لكردا با رجيم وادوبا كدين وغيره وممكن فروعي مخابراتي واستخباراتي وغيره لا از يعني ويتشكي دور دخم ازبم يعني زوزو تشينابه كو ام يعني تجربه مصر ونا برچاوي خو چمكي تركيا تخوازه شامير شكه اذا وطلبات الشامي اب طلبات الشامي جلك زحمه بلا داوي پرس اف بيتن سرکردین سیاسی یر کرد لروشاوای کردستان جمنو تا باشتر زانن باشتر فهم دیکم اف همی مؤامره لسر کردان هيا مترسی لسر چاره نویس روشاوای کردستان هيا کواتا چاره سر چیه یعنی چی به کرن جبوه که اف بشا کردستانی که روشاوای کردستانی جدست نچیتن شو سال 2011 هيا نها يعني وقت قلت لوانه مترسيه كم مزن دروز ببيتن پشتی باشبو نوان پیوندین انقره و شامي كواتا بيوستا كرد شبكن هم بيادا هم انجمن دانشمانيا كرد لسوريا يعني فيدوانا كوكي يعني خبر دام يا كم تشت مخابن من كشخص يحردو يالاجي خاص يعني جواتك فرا لسر مستوى بارتين كردي كوتشيكن هناك يعني ام بيجن تفاهمات يعني لهف كرن لسر بيشروجه او مخابن تشينا كرن يعني اف پارتین ما و قیاده ویت هفگرید که جوان تگرگه دیالوگا کردی براستی بسری بکن و دیالوگا خواه امو انقره امو ترکیه مسئله که جغرافیا و حدودی می فره دبه دیالوگ بریا دیالوگ بوری زانیت هیچ آلیک دست پیش خربوه مبادره کریه جبو دیالوگا کردی جاردن دست پی بکن نه از باور ناکم یعنی بزو واره چکن چبکی اف دیالوگا کردی يعني كتي اوكي كتي يعني ظرفكي جيلكي زحمات امريكا جي يعني حطناها نور قصا او يعني دختك ما زند به وبراستيجي بيئتي اعلامي يعني حرد طرف شر هفدت كن دي اعلام ده حرد جي مخابن يعني نيلن بيتري ويجي ابو ديالوجا هانك وام بيجن سر مستوى اقليمي جي او استعدادات يمكن طرفك ضامن جبه مسألة رتنية طرفي ضامن امريكا وتركيا وروبرو تدي ابناج هفد جالكي او دمن افتشتي صوت شي تشيبوي باش براستي يعني دولكاتنا تركيا ج دولة ايرو جافاب بشكل عام وميزكي روسي
هرچند داوی پرس بو لی ام کردستان بیشتر بکینه منبرک بکینه سگویک اگر تا آزاد بکم نهال و کامیره تو چه برپرسیارن انجمن نشمانی کرد سوریه تبدم و پی دبیجی درباره چارابینی ویسا روشاوای کردستانه براستی ای من چه دخوازی از لیتی؟ نرم انه هریم ما زحمتیا که مزنده خطر که مزنده روبرو خورتين ما كتشين ما تشين ايتن يعني استشهاد كرن تن شهيد كرن يعني اي دارنا درفا تخواستن كو اف تفجرات قيادات في تفجرات خو بدن سر هفده يك جوتار يك اراده تكلي وعلاقات خوي هنا ام بيجن بالدولات را استثمار بكن لخدمتي في خلقي كان براستي ام يعني روشه ما قالك زحمته نوك او روشه هانته وفلان جهاتا بشتا ما بقرب وفلان جهاتا بشتا ما نقرب دولتنا جمعيات خيرين دولات مصلحتها فرد يعني دخبتن ودبي ام كل شيء بنير مصلحتها مال كدر برئیس فاروق حاجی مصطفی سروکی رخصتنا برچاو شبو گشپیدان و دموکراسی و راگاندنه تدیل موی گلک سپاس